Thiko igiri tu thutha wa muikariri giti wa kamiti ya ithurano na mihaka IEBC Wafula Chebukati kwanirira maumirira ma giturwa kia president Mabarothi matiganite aria mararũgamagirira mabũrũri mao guku bũrũri-ini ni matũgĩrĩtie uria githurano giki kiratabanirio. Hari ndumiriri kuri nyumba cia Mohoro, Mabarothi aya maugite nimaiganiire na mitaratara iria yagathikituo ni IEBC undu umwe na itemi riria rianyitiruo ni ikundi ngurani iria itari cia githirikari niguo gutigirira githurano ni giatabanio na njira ya uma na waragania. Ihinda-inĩ rĩu Mabarothi aya ni morĩtie aria matanaiganĩra na maumirĩra maya mahũthĩre mitaratara iria ĩrĩ gatiba-inĩ gwetha kĩhoto. Kũngĩ nakuo kaunti-inĩ ya Mombatha, maabitha a gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia ũmũndũ kĩa Huria ni kĩrekereirie riboti yakio ĩgiĩ ũrĩa gĩthurano kĩratabanirio. Kwa muda huu iwapo ingawaje kumekuwa na visa kidogo hapa na pale, lakini kwa ujumla ni kongole, pongezi na heko kubwa na shime kwa vyombo vya ulinda usalama wakati vile kwa namna ambavyo wameweza kufanya usimamizi na kupeana usalama ama kulinda usalama katika kipindi hichi cha uchaguzi, katika maksusi katika gatuzi zile ambazo tumeweza kufanya observation. Murugamiriri munene wa gikundi giki Yusuf Lule augite ciiko cia uhaguku wa ugiteri irari thi ukiriganithia na githurano kia mwaka wa 2007 na mwaka wa 2017. Ningependa mwanzo kupongeza wa Kenya na wapwani kwa kuweka amani na kudumisha amani katika kipindi hichi cha uchaguzi. Nafikiri ukilinganisha na chaguzi ambazo zilipita, kwa mfano uchaguzi wa 2007 and 8, uchaguzi wa 2013 na vile vile uchaguzi wa 2017, kulikuwa na ghasia tofauti ambazo zimetokana na utovu wa nidhamu wa vyombo vya usalama. No ona kuri oro uguo gikundi giki ni kiugite IEBC ndiathingatithĩirie mehariria mega makionania kwaga kũiganĩra kumanaga na gũtĩrio kwa ithurano cia ugavana kaunti ya Mombatha na Kameme o undu umwe na mugayũkano uria uri kamiti-inĩ ya IEBC. Oho gikundi giki ni kiũrĩtie mũndũ o wothe ũtenaiganĩra na maumirĩra ma gĩthurano ahũthĩre njĩra iria ciheanĩtwo ni gatiba. Kutizama kwamba labda kuna kesi ama hakuna kesi, nafikiri hiyo sasa ni jukumu la mahakama wao kuweza kufanya assessment, uangalie the weight and the threshold ya zile issues ambazo zimekuwa presented. But from an ordinary perspective, kwa mwananchi wa kawaida na mimi kama mwanaharakati, nitasema ndio ipo, kwa sababu kila mtu na kila Mkenya ana haki ya kusikizwa malalamishi yake yoyote ambayo amepeana. Riu maitho merekeirio githurano-ini kia ugavana kaunti ya Mombatha kiria kirarĩrĩirio tariki 23 mweri uyu. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, rĩtwa rĩakwa ni Ndegwa wa Gathungu.